قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ویل خضر علیہ السلام آیا نویلی ما تاتا موسیٰ یقیناً تو ہچرے وسنشی لرلے ما سرد صبر گولو. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ویل موسیٰ علیہ السلام کما تپوسکستان دیو خبرے پست دی ظلنا بیا ما زانسرم مرگرے گوام. قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً ورسیت زمال طرفنا عذرتا. فانطلقا حتى اذا اتیا اہل قریة استطعما اہلها. دوار روان شول تردیم کل چرال یو کلی والتا خوراک کی طلب کو دائے دو سیدن کو نام. فابوا ان یضیفوهما ناغین کارو کو دائید میل مستیا ورکولو نام. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما نومند دی پدائے کلی کی یو دیوال نیز دیوا شرا پریوتے نو نیخ کاغی لرا خضر علیہ السلام. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. ویل موسیٰ علیہ السلام کتا غوختے نو پدی بادی مزدوری بیا غستے. قال هذا فراق بینی و بینک. ویل خضر علیہ السلام بس دا وقت جدائے دے زمان استا ترمن. سونبئوک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. زرد خبر در کوم تا تپ حقیقت دائے چتا وسن لربائے بانے دا صبر کولو. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. ہر چی کشتے وانو دار مسکنانو مزدوری کو لائی پائے بانے بدریاب کے. فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. ماو غوخت چھپائے کے نقصان پیدا کم زکا دری مخطایو ظالم بادشاہو نیول با ہر روغا کشتے پر زور سرام. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. اور ہر جانو جوان لگو نمور بلار داغ دوار مومنانو. فخشینا ان یرحقهما طغیانا وکفرا. ویردو منگا چوابشی آیت دوار لرا پسر کشے و بکفر کے. فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاة واقرب رحمان. نو غوخت منگا چی بدل بور کی دیدوارو لا رب ددیم غرا ددی لکنا پاکوالی دا عقیدہ کے اڑیر نزدے پہ اعتبار در رحم کولو بمور بلار. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اور ہر چہ دیوالو دام ددو لکانو یتیمانو بدے خار کے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. فلان دے دیوال ندی دوارو خزانوام او پلار دیو نیک سڑے. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. نو غوخت استعرب چور سیدہ دوارا بخپلی زوانیتا نو بیا بے روبا سیدی خپل خزانہ. رحمتا من ربک داد وجد رحمت استاد رب طرفنا. وما فعلته عن امری انری کڑی ما دا کارونا بخبل اختیار و بخبل علم. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا.
دا حقیقت داغو چ وسن لرتا پایبانی نے صبر کولو ویسألونک عن ذی القرنین اور تپوس کی داخا خلقستانا پوارد ذی القرنین کے قل ساتلو علیکم منہ ذکرا تو آئے زرد بیانوم زپتا سبانی داغ پبارکی دا نصیحت خبریں انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا یقیناً طاقت ورکڑو منگا غلر بزمگا کے اور ورکڑو منگا غتا دا ہر قسم ضروری نا سامان ضروری فاتبع سببا نروان شپیو لاروان حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمياء تردے بورے چورسی زید پٹے دلو دنورتا وی مند دانور چ پٹے دلو پیوچینا تورا کے ووجد عندها قوما اوی مند دائے پخوا کی او ناشنا قوم قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا ویلم گائے ذو القرنین یا خودی لسزا اور قدری دا کفر یا انہی سادری پبارک خیست طریقہ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا اغوی ہرا کس چ ظلم کڑی زرد سزا ور کو منگ دل رب دنیا کی بیا وہ گردولی شی دیکھ پل رب دان سزا ور کی سزا سختا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى اور چاسو کی شیمان راوڑو عمل کو تابعدار د وحی ندد پارا د جزاء په لحاظ سردا خیست زیم وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا او خام خوایو بمگا دتا دکار ددین زمنا آسان آسان ثم اتبع سببا بیاروان شدے پبل لار حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ترائے کل چور سید زید خطر دنورتا وی مند دانور شرا خطر پہ قوم بانے نو ورکڑی بنگائی درا مخید دینور تس پردام کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرام دغسکارو کو منگام یقیناً را گرکڑے مونگا آغا سامان ناچ دسرو بخبل علم کے ثم اتبع سببا بیاروان شو ببل لار حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دونہما قوما ترائے کلچو رسید بینزد و غرنتا وی مند دائی پخوا کی او قوم لا یکادون یفقہون قولا نزدین اونچائی پوشوئے دد خبروں قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج وماجوج مفسدون فی الارض اغیب لے ذا القرنین یقینا یعجوج وماجوج فساد کو ان کی ریب بدزمگا کے فہل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم صدا آیا راجمہ کمگا تالر خرچا پدی شرچ جوڑ کے تو زمگا او دری پمینس کی اوغٹ دیوال
قال ما مکنی فیہ ربی خیر ویلاغ حغام چی طاقت راکڑے ما تپائے کی رب زما دے غرام فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردمان تاسو ما سر امدادو کے پطاقت سڑو جوڑ بکزو ستاسو مینزو ددی پمینز کی یو پوخ دیوال آتونی زبر الحدید نروڑے ماتا اس ٹکڑے جوڑے کڑشے دوس پنے حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوم تردیچ برابر کی خودی دا ٹکڑے پمند سرونو دغرونو کے بیا اویل دی تور بلکہ پوکے اوکے اورتا قال حتی اذا جعلہو نارا قال آتونی افرغ علی قطران کلچوی گرزو آغا دیوال پشانت دور وی ویل روڑے ماتا چوس ورت توی کم پدے بانی ویلی کڑشے تامبام فمستطاعوا ان یظہروا ومستطاعوا له نقبام نوسن درد یاجوج ماجوج چروخی جی دا دیوال دا پاسام اونا حسوس لری اغیلا دا سوری کولوم قال هذا رحمت من ربی ویل ذوالقرنین داد رحمت زمان در رب دا طرفنا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا کل شراشی وعد در رب زمان او بگردی دے دیوال در رحم واردزم کے سرام وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا دوعد در رب زمان یقینیم وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ پریبگدو منگا پاری ددی بدغر چی چپے بوئی بنور بازو کے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اپوکے بوشی بدوئے مشپیلے کے نورا جمع ہونگا داخلق برا جمع کولوم وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا اخکار بکوں جہنم پتہ ورزبانی کافران تا بخکار گولوم الذین کانت آئینہم فی غطاء عن ذکریم اگر کافران چراغی سترگوے پردوں کے زماد یاداشنا وکانو لا یستطیعون سمعا داریں وسم ندر حقی داوری درو دا حق وحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء آیا گمان کی دا کافران چینی سی زما بندگان لرا زمان سیوا مددگاران انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا یقیناً تیار کرے منگا جہنم دی کافر لرا مل مستیا تیاران قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا تو آیا خبر کو در کو منگا تاسو لرا پتاوانی عمل والو الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا کسان چی برباد دائی کوشش پری جن دنیاوی کے وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا ادی گمان کی چیدی خیستکار گئی اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم دا خلق دی چی کفر اکڑے پایتون ضرب او پا ملاقات داغم نو برباد دی ددی عملون ٹول فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا
نو بندرو منگا دی لرا پرز قیامت بانی ستول ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا دا سزا ددی دے جہنم پس سبب دائے شری کفر کرے اگر زولی آیتون زما اور رسولان زما ٹوکے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا یقینا کسان چی مان راوڑے عملونه کړي موافق د وحی سرام نشتره دی لرای جنتنا د فردوس تیار مل مسیام خالدین فیها لا یبغون عنها حولا ہمیشہ بھی دی پائے کی نہ بلٹی دی داغے نہ بدلے دل بل دیتا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي تو آئے کچرشی سمندر د دنیا سید پار د لکلو د کلمو د رب زمان لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي خامخا ختم بشی دا دریاب مخی د ختم دلو د لکلو د رب زمانہ د کلماتو د رب زمانہ ولو جئنا بمثله مددا اگر چراؤڑ مونگا پشانت دے دریاب پا مدد کے نور قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد تو یقیناً زخو بندیم ستاسو غندام وہی کے دیشی ماتد دے خبریں چہ حقدار دا بندگے ستاسو دے یو حقدار فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ناسوک چی عقید لری دا ملاقات در افول نعمل دکی عمل نیک موافق دا سنت ولا يشرك بعبادت ربه احدا اور شریک دن جوڑی دا بندگے دا رب سرئی جالرام بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا دا یاداش دے دا رحمت در رفستا پا بندخ پل بانی چینو میں زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ ندان خفیا کلچی آواز ورک اخبر لبتام آواز خپٹو بجوابانے قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا وی ویلے رب زمان یقیناً کمزوری شوید یردکیم زمانا اور تک سپین شوید سر زمان پا بوڑا والیم ولم اکم بدعائک رب شقیا انی مزا پسود دعا زماستانا اے رب بدبخ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا یقینا زیرگم د تربورانو نائش زمان رسلی پا دین ماننے او خزم زمان شند شیدام فہب لی من لدنک ولیا نراو بخمات خاص دخپل طرف ناسک دین سنبھال ان کے یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا چی وارشی زما بدین کی وارشی قرآن یعقوب علیہ السلام نہ بدین کے ہوگر زواد لائے رب زما غرام
یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. آواز وشو اے زکریا یقیناً زیر درکو منتا تپیو لکھنم بے یحیائی. لم نجعل له من قبل سمیعا نرے جوکڑے مندل ددن مخ کے سوگ ہم نامے. قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا. دل یا ربا پکم طریقہ بزمال کی حال دارے چی بی بی زما شرن شیدا. وقد بلغت من الكبر عتیا یقینا زم رسیدلم د زواری د وجن آخری عمرتا. قال كذلك ویل وطاغ دغسی ویم. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ویلی دیستارو چدا کار پما باندې آسان نے زگا یقیناً پیدا کرے منگت ددین مخیو نوی تحس. قال رب اجعل لی آیا دویلے رباو گرزے ماد پارے و خاص نخام. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. ویلام نخستا دادا خبر بنشکو لے خلق سرام دریش پیو خبرابر بیم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نروت بخبل قوم مانی دے عبادت خانی اخبلنا نو پہ اشارہ ہوئے لغی تاشی تسبیح ہوئے دا اللہ سبائی ہو بیگائی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوام. ویلو شوئے یحییٰ انی سا کتاب تورات پتاقت خبل سرام. وآتیناہ الحکم صبیا اور کڑو منگا دتا پوئے ددین پوڑو کوالی کے. وحنانا من لدنا وزکام اگر زولے منگا دے ترس کے ان کے شفقت ان کے زمین طرف ناو پاکے والا. وکان تقیا او دے زان بچ کے ان کے دہر گنانا. وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیا او نیکی کو ان کے دم اور پلار سرام انو دے سرکشی کو ان کے او نافرمانی کو ان کے. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. وسلامتی آدھا پدوانی دا اللہ دا طرف نام کلچی دے پیدا کرشو کلچی مریوام کلب چرا پورتکی بیاجوندے. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. یاد کا دے خلق تاز نصیحت دبارا پا قرآن کی واقعات دا مریم کلشی ڈڑے اکڑا دخپل قرآنینا و مشرقی مکان تام. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا. نوینیو ددینا آغت طرف تایو پردام نولے کو منگا غیتا روح دخپل طرف ناچی جبریل لے. فتمثل لها بشرا سویا نجوڑ شدے آغیتا یو بند برابر. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگے ورتو یقیناً ز پنائی غارم پر رحمان ذات سرستانا کیتا لا نیرکون کے. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا.
اور تو یقیناً زور آلے گلے شیم استاد رب دا طرف نہ ملک دیر پارا شوب خمز تاتا یوالک پاک قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا ویلاغی پس طریقہ بزمالکی حال دار لاسنی لگولی ما سریس بندام انے مذبت کارام قال كذلك قال ربك هو علي هين ويل وتجبريل دغسي ويم سارب ویلی دا کار پما بانے ساننے ولنجعله آیتا للناس ورحمتا منا پیدا کو منگا دے ددی دا پارام چوی گردو یو خاص نخاد قدرت خلق لرا و رحمت زمد طرفنا وکانا امرم مقضیا او دے دادا سکار چی مخکنے فیصلہ کڑی شیدام فحملتو فانتبذت به مکانا قصیا نحمل واغسائی دائی بشی بخیٹام نو پڑڑشوا پا سبب داغ یو مکان لویتام فجاءها المخاض الى جذع النخلة نرا استادی لرا درد پیدائش د بچی او تنی د کجوریتا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا اغیوے ہے ارمان دے مڑوے زددین مخکیم اوے بالکل یہ رتیرام فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا آواز و تورک آئے دلاند مکاننا خفگان مکوائے خیرن پیدا کرے سارف استاد لاندی یوچینام وہزی لئیک بجزع النخلت تساقط لئیک رطبا جنیام او خضوزان تازا تنن کجورے راغورزی بطابانی تازا تازا کجورے دٹولولو فکلی واشربی وقرری عینام نخردا کجورے اس کداو بو یخی ساتستر کے اخبلیم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما نکولی دو تاد بندگان یوتن ورتوائے یقینا ما منخت کرے رحمان ذات لام دروجی د شفوالیم فلن نکلم اليوم انسیا نیچرے خبر نکم زنند اس انسان سرام فاتد به قومها تحملون نروڑ دے را بشیخ بل قوم تار اوشد کڑے ہو بغے کے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا دیولے مریم یقیناً تارات لکڑ یوسی دینا کارتا یا اخت ہارون اے خورد ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا نو استابلار سڑے دبدے انو مور استاہم بدکارام فاشارت الیہم نو دے اشارہ اکڑا بچی طرف تام قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا دی اور دوے سنگ خبر حکم گا چا سرائن چی پغیق ستاکرے وڑو کے بچیرے قال انی عبداللہ اوہ علیہ السلام یقیناً زبند دا اللہم آتانی الکتاب وجعلنی النبیا راکیبا ماتا کتاب وگرزیب مالر نبیم وجعلنی مبارکن اینما کنتم اگر زیب ما فید من دخل کو دپاران چی ہر زیم
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا حکم براکی مات دمانزو دزکات سو پریشی جوندیم وبرم بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا اگر ظلم زو نیکی کون کے دخپل مور سرام انیک ظلم زو سرکش بدبختام والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا والسلام دے دا اللہ طرف نہ پما پکم مرد سی پیدا شیم پکم مرد سی بیامرم و پکم مرد سی راپورتکی گم بجوندیم ذالک عیسی ابن مریم دا بیانو دا عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون ویناکم زوینا حقا داسی چدا خلق بکی شکیم ما کان للہ ان يتخذ من ولد سبحانا ندی مناسب دا اللہ دا شان سرائشی ندی ادنی سی آغا سبچے پاک دے آغا دا بچونا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون کل شیرادو کی دیو کار دکولو نو یاغی توشا ناغوشیم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یقیناً اللہ زما رب استاس و رب دے نو بندگی اغل خاص کے او داد سیدلار فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم نے اختلاف کو مختلف ڈلو قرآن کے پبار عیسیٰ علیہ السلام کے نو تبائیدہ کافران دراد حاضر دروزلو انام اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا خاوری اللہ تعالی دری خبر او خینیم پاغرل شدیب منترازیم لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالمان خلق نندی بگمراہ اخکارکیم وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اور یرا اور کدیتا دروز افسوسنا کلچے فیصلہ بہوشی کارون خلقو اور دا خلق اس پا غفلت کی ایمان روڑی باغر انا نحن نرث الارض ومن عليها وإلینا یرجعون یقیناً منگا آخری مالکان دزم کے اودا شاش پزم کریم او خاص منگ تبار او گرزولی شیرا ٹول واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اور یاد کر دے خلق و تاب قرآن کی واقعات ابراہیم علیہ السلام یقیناً آغڑی رشتہ ویم کے و نبیوں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کلچی ویل خپل بلارتا یا بلار زمان ولی بندگی کے دہاغ چاچ نس اوری و نسینی و نشیلر کو لسانا حس مصیبت یا آبت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک اے پلارا یقیناً داغل ماتا دا علم وحینا حاشتال نظر آغلے فاتبعنی اہدک صراطا سویا ددیو جنا زما تاویداری کوام زب خود نکوم تات دلار برابر یا ابت لا تعبد الشیطان اے پلار زما بندگی د شیطان مکوام
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان دے رحمان ذات نافرمان. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے پلار زما یقیناً زیرگم چو برسیتا تا سازاب رحمان ذات طرفنا نشیبت د شیطان سر مرگرے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ویل پلارے آیا مخگزون کے تو زماد آلہون ابراہیم، لئن لم تنتہی لأرجمنک وحجرنی ملیا. کمن نشوی درے خبرنا خام خازبتا پکانو ولم او پریگ دمالر دیر زمانا. قال سلام علیک، و ابراہیم علیہ السلام سلام دی پتا در رخصت ہے. ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا، زرد بخن بغوارم تعالی دخبل ربنا، یقیناً آغا پما دے دیر مہربان. وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ڈڑکم زستا سناو دا آغشانا چتاسویرا بلے دا اللہ نسیوا. وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، ازخ دعا وارم دخبل ربنا نومید دارے چھ زبنیم پا دعا در رب زمان سرا بدبختام. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ارگل چدر ڈڑوکر داغین او دا شانا شائی بندگی کولا اللہ نسیوا. وہبنا له اسحاق و یعقوب، وبخمونگا دتا زوی اسحاق و نس یعقوب. وکلن جعلنا نبیا، اور ہر یومنگا جوکڑو پیغمبر. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، او بخلو منگا دیتا رحمتنا اخبل، اور کرو منگا دی لران ذکر نیکوچت. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. آیات کدی تبدی کتاب کے واقع موسیٰ علیہ السلام، یقیناً آغا پاک ساتلے شوے او رسول نبی. ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، آواز ورکڑو منگدتا دا طرف دا تورنا خی طرف، اور آنی ذکرو منگدے رازدار دا پارا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، او بخلو منگا دتا دا وجد رحمت زمنا رور داغو ہارون علیہ السلام نبی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آیات کدیتا پا قرآن کی واقع دا اسماعیل علیہ السلام. انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، یقیناً دے دیر رشتنوں بوعدہ کی او دے رسول نبی. وکان یامر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربی مرضیا، حکم بے کو اخپل تابدارو بال بشت دمانزو زکاة او پنیز دخپل ربانے غرقڑے شے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، آیات کدی تا قرآن کی واقع ادریس علیہ السلام. انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً آغم دیر رشتہ ہوئی ان کے اور نبیوں. ورفعناہ مکانا علیا، اوشت کرو منگا دے پمرتب اوچت سرام. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم،
دا کسان اغدی چ اللہ پہ نام کرے انبیاء علیہ السلام دا اولاد آدم علیہ السلام نو ٹول وممن حملنا مع نوح او دا شانو چ من سوار کړو د نوح علیہ السلام سره بکشته کې ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل او دا اولاد د ابراہیم علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام نو وممن هدینا واجتبینا او دا شانو چ من وتا ہدایت کړو په وحی سلام او ورکړو من د پاره د نبوت اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا کله چې بیان دل بپدی آیاتونه د رحمان ذات پریوتل با سجدہ کون کی او جڑا کون کی فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نراغل الذين رسوا ناکارا نائبان برباد کو منزن لراو تابداری شروع کرد شہواتو فسوف یلقون غیام زرد مخامخ بشدید غی کند سرام یاد سزاد اخبلی سرکش سرام الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا مگر آسوک چھ توبہ کڑے د شرک و کفر نا ایمان راوڑے عمل کڑے پا برابر د وحی سرام دا کسان با داخلی کی جنت تا ظلم بن کی بدی بنے ہے ظلم جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباده بالغیب چا جنتنا دامیشو سیدودیم چی وعدہ اکڑے رحمان ذات دا خاص بندگانو خپلو سرا پا حال دن لی دلو دائی گے انہو کان وعدو ماتیا یقیناً دا اللہ تعالی وعدہ دا پورا کڑے شے لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما نباوردی بائے جنتن کے بے فیدے خبریں مگر سلام سلام وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا عدید باروا خوراکو ندری بدے جنتون کے ہر سوائی او بیگائی تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا دا صفتن والا جنت دے ورکوئے من دا خاص بندگانو نہا غشاتا چیزان ساتھی دا شرک و کفرنا وما نتنزل الا بامر ربک اور نشورا کزے دے منگخ کتا مگر پحکم در ابستام لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا خاص دا اللہ اختیار و علم کی دی حقا چیزم مخکیری و چیزم شاتری و چیزم منس کی ان دے رب سائی رون کے دیسیم بالسماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادته رب دے داسمان نظم کے اوزم ینظر ادوارو نو بندگی کو آغل راو زانٹین کا داغذ بندگے دپارام حل تعلم له سمیام آیا پی جنتو حغل را سوگ ہم صفتیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا وائی انسان منکر آیا کلچ زمر شمن زب بیام رو رئیسترکی گم جندے اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا آیا ندی یاد دے انسان تا یقیناً من پیدا کرے دے دین مخیونو دے حصے ذکر شے فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا نو قسم دے استابرو
خامخارا جمکو بدی لرا و شیطانانو لرا بیا بخامخا زیرو منگ دی لرا چاپیرد جہنم نا پگوڑو پراتو ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا بیا بخامخا رو باسو منگ دہر ڈلنا چکم یو ددی ڈیر سخت د رحمان پا مقابلہ کے بنا فرمانے کولو ثم لنحن اعلم بالذین هم مولا بها صلیا بیا خامخا منگ ڈیر پوئے پائے کسانو چاہی حقدار دی جہنم تا داخل ظلوم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اور نشت استاسو نہیں سوک مگر وطلن کی وہی جہنم تایا وطیری بجانم دے دا صاحب ربانی لازم کڑش فیصلہ کڑش ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا بیا وا بچکو منگا کسان چزان ساتل شرک کفرنا او پریدو بم ظالمان پائے کے پڑم خبرات وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کلچی بیان دیشی پدیزم آیاتنا احکار مضمون والا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا نوائی کافران دے مومنان مبارکی چکم یوں دوارو ڈالونا غرام مکانون والدی و خیستہ مجلس والدی وکم اہلکنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا وریا اور دیر ہلاکڑی مونگ ددین مخ کے پیڑے چاہی خیست سامانون والو خیست شکلون والو قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدا تو آسوک چی بگمراہ ہے کہ محلت دیور کی اغل رحمان ذات محلت ورگول حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما السام ترائے کل شدی بینی ہوا شدی سرے وعد کے دیشی چی عذاب دا دنیا دیار قیامت فسیعلمون من هو شر مکانا واحسن جندا اضعف جندا زردی تو پتو لگی سوک دے ناکارا مرتبے والا سوک دیر کمزور پیدباد لخکر ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا اور زیادتی کی اللہ کسان لراش ہدایت مندلے نور ہدایت والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا وعملنا چی باقی دا جزا دائی و نیک دیم غردی پنی ضرفستا پیتبار دا بدلے غردی پیتبار دا زید واپس ہے افرائیت اللذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا آیت خبری دائی سڑی پحال چی کفر گئی زمین پایتنو اوائی خام خابر آکڑشی ما تنور مال اولاد سرد شرکنا اطلع الغیبا من اتخذ عند الرحمن احدا آیا دے خبر دے پپٹو خبرو کن داغستے پنیز رحمان ذات بانے لوز قبل کلا حسن نکڑیم سنكتب ما يقول ونمد له من النذار مدا خام خالقو منگا خبری شدے اویم اور زیادی کو دل رب دے وجہ عذاب زیادی کول ونرسه ما يقول وياتينا فردا اواب خلو منگا دنا ہوا شدا دے وی اور راضی بمنگ تشتورم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزام انی ولید خلق دا اللہ نسوا نور علیہ معبودان
دید پارا چائشی دیل را مدد ورکون کی کلا شری مدد نشی کولیم سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدام زرد انکار بو کی ددی دبندگے کولنا او شیبا ددی مقابلہ کی ضد او بیان کو ان کی خلاف علم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعظهم الظام آیت نگور یقینا ذالگونگا شیطانان پا کافرانو خود کئی دی لرا پا خود کولو فلا تعجل علیہم انما نعد لهم الدام نو تلوار مکوا ددید عذاب پا بارکی یقیناً شمیرو منگا ددی روزی و عملنا بشمیرلو یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدام پاغرز قیامت سراج موکومگا متقیان خلق رحمان ذات تدمیل منو بشگل ونسوق المجرمین الى جہنم وردام او بشڑو مجرمان جہنم تتگیم لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وسبن لردید سفارش کولو مگر آسوک چاہ آغسی پنیز رحمان ذات بانی لوز توحید وقالوا اتخذ الرحمن ولدام اوائی داخلق نیولد رحمان ذات زوئیم لقد جئتم شیئا ندام یقینا رات لکڑ تاسو خبر دیر درنیتام تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدام نزدیدی داسمانونا با اچوی در خبر دوجیم او بشلیگی دازمکا اور آپری بوزی غرنم پر آپری وطوم ان دعو للرحمن ولدام ددے و جناشی دی نمخلی رحمان ذات لرد ولدم وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدام وندی مناسب رحمان ذات سرا شازان دپارا ولد نسیم ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا ندی دا ٹول چکم اسمانوں کی او گزمک کریم مگر آتن کی دی رحمان ذات تا عبدیت پاجزائم لقد احصاهم وعدهم عدا یقیناً راگیر کری اللہ تعالی دی لرا او شمیرلی دی لرا بشمارم وکل آتیہ یوم القیامت فردام او ہر یو دریب راضی اللہ تعالی قیامت پر ازوان یوازیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودام یقیناً کسان چی مان راوڑے عملوں نے کڑی بتاویدار دا وحی زرد ورکی بدی رحمان ذات خپل دوستان و مینان فإنما يسرناهم بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا یقیناً آسان کرے منگا دا قرآن صاحب جبام دید پارا چیزیر اور کہ تپدی سرا متقیان ہوتا ایر اور کہ پدی سرا قوم جگڑ مارتا وکم اہلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا اور دیر لاکڑی منگا ددین مخ کے پیڑے آئین تدائین سو گیوتن یا اور تدائی دپارا کشار بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ندے نازل کرے تاوان قرآن دید پارا چپ مشقت کے پریوزے الا تذکرۃ لمن یخشى
مگر دے دا قرآن نصیحت ورکول حق چار راشی رکی دا اللہ نام تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلام نازل کرے شرے پنازل اولو دا ذات دا طرف ناش پیدا کرے ازمکا عثمان نوشت الرحمن علی العرش استوام رحمان ذات دے پارشبانے برابر شوئے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرام خاص داغ پہ اختیار کیا سیدنا شری اسمانوں کے آشری زمکہ کے آشری دری پمینس کے آشری لاندے دلوندو خٹونام وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وقت جہر کہے پوینام یقیناً اللہ تعالی عالم نے پپٹ بانے او پزیاد پٹ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى اللہ دے نشت حقدار دا بندگے مگر آگرے خاص اغلر دی نمونہ خیست خیستام وحل اتاک حدیث موسیٰ آیا راغل اتاعت خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ رآ نارا فقال لأہلهم کسو انی آنست نارا کل چویلی دیو شے پشانت دور وی ویل کور والتا ایسار شے یقینا مالی دل دے اور لعلی آتیکم منہا بقبس آجد علی النار ہدام کی دی شیرہ بوڑم زتا استدائے اور نا یولید کے بل یا ابو ممم دور بخوا کے سگلار خود ان کے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ ارگل شرے آگے لراغے آواز وقتو کشے موسیٰ انی انا ربکا فخلان علیک یقیناً ز خبر کو ان کے استاثر رب ستائم نو باسا اخبر کیڑے انکا بالواد المقدس توام یقیناً تپ میدان پاکی چتوانم دے وان اخترتک فاستمع لما یوحا اما غرکڑے تا پیغمبر دا پاران غکیک دا ایتا شتا توحی کے دیشیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا یقیناً زو بس اللہم چنش دا اختار دولوحیت مگر زیم زمان سوام فاعبدنی واقم الصلاة لذکری نو بندگی مال خاص کا او پابندی کو زمان زو پوخت یاداش زمان کی یاد پرا دیا دولو زمان ان الساعة آتیۃ نکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی یقیناً قیامت رات ان کے دیں غوارم زو چاپٹ ساتم نخل کنام یا بحکارکم دید پاران چی بددور کریشیار نفسا پائے عمل چی دس کوشش کریم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى نوانڑی تعالی ددی بیان نام ہاں سوک چیمان پدین لری او تاویداری دخواہش کئی کنی تب مرغڑے ہلاک بشے وما تلک بیمینک یا موسیٰ او سری ساپ خلاص کے موسیٰ قال ہی عصایا اتوکو علیہا واہش بها لا غنمی ولی فیہا معارب اخرام اغویل دا زمام سارام تکیاوم پدی بانی چستڑے شم او پانی سنڈوہم پدی سرا پخبل گڑو بیزو اما دا پارا پدی کی فیدی دی نورے قال القها یا موسیٰ اللہ فرمائل اغرزو دل رے موسیٰ فالقاها فیضا ہی حیت تسعام نو غرزو لاغ ناگہا غمارو منڈی وحلیم
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اللہ فرمائے لوی نساء میرگتیم زردے واپس کو بمگتی ذرا حالت مخکنی تا. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. اور جوخ کلاس بلدخ بلترخ سرام رو بوزی سپین بغیر صد عیبنا نقصان نادان نخد بلام. لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ. دادر پارا چخیو مونتا تزمد دیر موجزاتنا چلویلویم. اذهب الى فرعون انه طغى. لارش فرعون تائقینا ناغ سرکشی کڑی دا. قال رب اشرح لي صدری. ویل موسیٰ علیہ السلام ربا پرانز زما سینام علمون تا مصیبتون تا. ویسر لی امری اوسان کی مال رکاز دعوت زمان. وحلل عقدۃ من لسانی ابراز غٹا بن زمان جبنا. یفقہوا قولی شپوئی داخلق زما بوینا. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. او گرزے ماد پارا مرگرتے آکو ان کے زماد کورنینا ہارون علیہ السلام چ زما رور دے. اشدد به ازری واشرکہ فی امری. کھلگ کے پد سرملا زما او شریک دے زما پکار دعوت کے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. دیر پارا شستا تسبیح بیانو ڈیرو یا تو وسا توحید لر ڈیر. انکا کنت بنا بصیرا. یقیناً یہ تو زمو حالت لدن کے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اللہ فرمائے یقیناً درکڑش تا استا غختلشی سیزنا اے موسیٰ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ. اور یقیناً احساننا کڑی ما پتاوانے بلزل. اذا اوحینا الى امک ما یوحی. کل چے خبر لے گا مستام اور تحائشہ الى خبر لے گا لے کے دا. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم. چواچو دلراب صندوق کے نواچو صندوق بیاب دریاب کے. فلیلقہ الیم بالساحل. او بغوزی آئلر دریاب پغاڑا. یاخذ عدو لی وعدو اللہ. نو بنی سیدی صندوق لرا دشمن زما و دشمن درم. والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. اور چولے مون پتاوانے محبت زما دا طرفنا. اور دادی دا پارا چستا حفاظت ٹکڑے شی زما بسترگو. اذ تمشی اختک فتقول هل ندلکم علی من یکفلو. کلچی روان وستا خور نوی ویلا غیتا اخیم زتا استتا سے سوک چدد پال نمکیم. فرجعناک الى امک کئی تقر عینها ولا تحزن. نو آپس اگردولے منگا مورستاتا دید پارا چی یخیستر کی داغی اور نخبکیم. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا. اوج تابع نفس دفرونیاننا نبشکر منگا تا دغمنا. اور امتحان راوصل ما پتاوان دیر امتحاننا. فلبست سنین فی اہل مدینہ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. نیسار وی تو یسو کالا پا مدین والو کی. بیارا لی تو پا وقت مقرر موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. غرکڑ ما تدخپل کار دپارام. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری.
لاڑ شتو سارور دم لڑشی زما پا موجزاتو حکم زوری مکوئے زما پا یاداش کے اذهبا الى فرعون انہو طغام دوار لڑشے فرعون تا یقینا ناغ سرکشی کڑی دا فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشام ویغتوینا پنرم اللہجام کہ دیشی جی نصیحت قبول کیا وہ یریگی زمان عذابنا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یضغام ویدوارو اے رب الزمون یقینا منگا یریگو چدے باز زیادے کی پہنگ بانی یا بڑے رسرکشیو کی قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارام ویل اللہ میری گئے یقیناً زستاسو مرگرم اورم چتاسو آئینم ستاسو حالات فاتیاؤ فقولا انا رسولا ربک نلار سے ورطا ورطوائے من رسولانو استاد رب فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم نو پریک دا زمون سر بنی اسرائیل او دیلا سزاگانے مور کوام قد جیناک بیایت من ربک یقینا ناوڑی مونتا تڑیر موجزات استاد رب دا طرفنا والسلام علی من اتبع الہدام او بچکی دل دا اللہ دا عذاب ندی حق چالرا کتاب داری کئی داغ دا ہدایت انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولام یقینا منتوحی کڑے شیدام عذاب برازی پا شابانی سے تکذیب کی یوم خیاریم قال فمن ربکما یا موسیٰ ویل فرعون نسوک دے ساسو رب اے موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى دوتوی رب زمگا ذات دے چی ورکڑے ہر یو سیسدا پیدائش بیائے پس سملار روان کڑے دے قال فما بال القرون الاولى بیائے سحال دے مخکنو مشرانو قال علمها عند ربی فی کتاب اویل موسیٰ علیہ السلام علم دائی زمان رب سر دے داغ پا خاص کتاب کے لا یضل ربی ولا ینسام نغافل کی رب زمان پیر والے رازیم الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا حق ذات تے جوڑکڑی تاؤز دا پارز مقام دا آرام زیم روان کڑی تاسو لنا پر ازمک کے لارے وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى راورولی داسمان طرف نوبو نور استلی من پدے وبو سرام قسم قسم بوٹی مختلف کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہام خورائے اور سروائے اخبل سارویم یقیناً پدے کے دیر دلیلنا دا توحید دی خاندانو دا عقلون لرام منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا نخرام در ازمکی نام پیدا کری اے تاسو پدے کے بتاسو واپس بوزو اور ددے نبارو باسو تاسو بلزل وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى وَيَقِينًا خُذْ لِمُنْغَا فِرْعَوْنَ تا معجزات پلٹول داغ دروجن گڑو انکارو خود ایمان روڑلنا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ویل آیت راغلے مونتا دید پارائش منگو باسی زمون در ملکنا پا سبب دا جادوستا اے موسیٰ
فلناتینک بسحر مثلہ نخام خار اوڑوں گستا مقابلہ کی جادو دے بشان فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا مقرر کا پمن زمگو پمن ساکی او نیٹا خلاف ونکودائیں نمونگا ونتو زیم برابر قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ویل موسیٰ علیہ السلام بستاسو نیٹا روز جشن ستاسو دا روز خوشحال استاسو اور آجمع دکریشی خلق طول پا وقت ساخ کے فتولا فرعون فجمع کیدہ ثم آتا نروان شو فرعون ددنام راجمے کو خپل چل والوالاو بیاراغ مقابلیتام قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ویل دی جادوگرو تا موسیٰ علیہ السلام ہلاک بشیتاسو مجوڑوے پا اللہ تعالیٰ بانے درو کنی ویخ بوبا سیستاسو بازار وقد خاب من افترا ایقینا ناکام دے حق سوک چپا اللہ دروغ جوڑی فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوام اختلاف کو دی کار دکار خبل قرآن اخبل کے او پٹو کردی جرگام قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ویل دے فرعونیانو ندی دادواڑا یقیناً دادواڑ دی خامخا جادوگر ارادہ کی چوبا سی تاسو ساسو دا ملک نا پا سبب دا جادو خبل ویذہبا بطریقتکم المسلام او بوزی ساسو لار لرائیں چغور لاردام فاجمعو کئیدکم سماتو صفام نپوخ کے اخپل چلول بیاراش صفونا صفونا وقد افلح اليوم من استعلام یقیناً کامیاب دنن آغسوک چی برے امندو بمقابلہ کے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا اول من القام ویل دی جادوگرو اے موسیٰ یا تو غرزوام یا بشوبنگا اول غرزون کی قال بل القو ویلا غوتانا بلکہ تاسو غرزوائم فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ناگہا رسائد آغی ومساگا نیزائیم پخیال کی راتلی موسیٰ علیہ السلام تا دائید جادو دا وجہ شدا خمنڈ ویم فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ نو پٹکڑا پزڑخ پل کی یری لرا موسیٰ علیہ السلام قلنا لا تخف انکا انت الاعلام منورتے تم یری گا یقیناً تے غالب والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوم او غرز وغام ساش استاپ خلاص کے دام روغ بطیر کی راست شدی جو کریم انما صنعوا کید ساحر یقیناً حقا چری سجوکڑی دا خو چلول دا ساحرانو ولا یفلح الساحر حیث اتا انشی کامیاب کے دے جادوگر کلش راشی پا مقابل دا معجزہ کے فولقی السحرۃ سجدا نو غرزولی شو دغ جادوگر سجدہ کن کی اللہ تعالی قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ دیویل ایمان داوڑے منگا پر رب ہارون و دا موسیٰ علیہم السلام قال آمنتم له قبل ان آذن لكم
ویل فرعون آیا تاسو پد ایمان راوڑے مخی زمان د اجازت نہ تاسو تام انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر یقیناً دا موسیٰ تاسو دا سی مشر دے چھ خودنے کڑے تاسو دا جادو فلو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف نخامخا پرے وکم زستاسو لاسونا استاسخ پی عدل بدل ولو صلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقام او خامخا پسولے بکم تاسو پتنو زکجرو کے او خامخا پو بشے تاسو چکم یو زمون سخت عذاب ورکون کے ہمیشہ عذاب والے قالوا لن نصرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ولدي جادوگرو اشرے نغرکو مونتالرام پا مقابل داغ شراغلی مونتا واضح کارخ کران دلیلنا و پا مقابل داغ ذات کی شمونگے اول پیدا کریو فقض ما انت قاض فیصلہ کا حاشت فیصلہ کا ان کے انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقیناً چلی گی ستا فیصلہ صرف بدے جن دنیاوی کے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما کرہتنا علیہ من السحر یقیناً منگا ایمان راوڑے پخبر رب دید پارا شو بخی منگتا زمون گناہنا و حغا شتاپم گا مجبور کریو دا جادو کولنا واللہ خیر و ابقام او اللہ داغ بدلا بہتر و غدا ہمیشہ انہو من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا یقینا سوک شراشی اخبر ربتام پرز قیامت دا مجرم بشکل یقینا دل ربا جہنمی نبمری پائے کے او نبجوندیم ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى آسوک شراشی بقیامت کی اللہ تا مومنی و عمل نیکڑی نیک دا کسان ددید پارا درجی دیوچ دے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جنتنا دامیشہ سیدل دی بیگی بلاند دائے والے ہمیشہ بیدی بائے گے وذالک جزاء من تزکا او دا بدل داغشا چیزان پاکو ساتر دا کفر و شرکنا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ اور یقیناً وحی لے گلم موسیٰ علیہ السلام تا چدش پہ بوزا بندگان زمان نوہا دی لرام لارے پا دریاب کے وچے وچے نو یری گے دلان نکلو د فرعونیان تعالی نبا یری گے د غرق دلنا فاصبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم نراس بدی پس فرعون مخبل لخکرے نپٹ کدے فرعونیان لراد دریابنا ہوا ہے بتناک سی چپٹے گڑل وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ نو گمراہ فرعون خپل قوم لرائے ہس ہدایت اور دنو کرے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اے بنی اسرائیل یقیناً بچکڑے منگا تاسو استاسو دا دشمننا وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
او آدکڑم تاو سراد طرف دا تور خی طرف او نازل کرم پتا سبانے ترنجبین و مرزان کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ویلو ما خورئے دا پاکو آغنا چم تاسو لدرکڑیم اس سرکشی مکوئے پدے کی کنی نازل بشی پتاسو غضب زمان ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوام آغا سوچ نازل شی پابانی زما غضب یقیناً دے ہلاک شم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى یقیناً زڑیر بخن کون کے مغشاتا چھ توبہ کڑی دا کفر شرکنا و ایمان راوڑی و عمل کڑی بسنت دا نبی و بیاکلکی بدی دنوانے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ اللہ تا یہ وقت کی وہ فرمائل سشی ذرہ وستت دخپل قوم نئے موسیٰ قال لهم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضى ویل موسیٰ علیہ السلام اغی خدا دی زما پا نقش قدم را روانی و تلوار میں اکرستا طرف تیار ابا دیر پارا چمانا میں خوشالو سے قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين ویل اللہ یقیناً منگا امتحانوں کو ساپ قوم بانے استاد رات لن رسو گمراہ کری دیلر سامرین فرجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا واپس راغ موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا غصو افسوس کو ان کے اوم قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا وی ویلے قوم یا وعدا نوے کڑی تاسو رب وعدا خیستا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدین آیا اگدتی رشو پتاسو زمانا کنا ارادہ کڑے تاسو چی راشی پتاسو بانی غضب ساسو ضرف دا طرفنان زکم خلاف کو زماد وعدینا قالوا ما اخلفنا بموعدک بملکنا دیوی من خلاف نلکڑے استاد وعدینا پخپل اختیار ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرين لیکن نسبت دا خیانت شو منتدائے کالو دا گناہنو دا پیٹو دا وجد کالو دا قوم فرعون نام اوغر ظلم آغا پور کے دغسی گزار کر سامری ہم مخبل کالیم فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار نرائیس دیدہ یوسخے سرب بدنوں شعر پر آواز دسخیم فقالوا هذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیم نوئل طول سامریانو داستاسو الہ دے و الہ دے دا موسیٰ علیہ السلام ندن یرشم افلا يرون لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا آیا سوچ نکی داخلک شنشی واپس کو لے راس خیدی تا اس جواب ان اختیار لری دی لرائے دے ضرنو نظنفیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ اور یقیناً ویلو دیتا ہارون علیہ السلام مخی ذرات للو دا موسیٰ علیہ السلام نا اے قوم یقیناً امتحان کے غرض تاسو پسو در اسخیم وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي
یقیناً رب ستاسو دے رحمان ذات زما تابیداری کوئے پا عمل زما کی او خبر من زمان. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ دیویل ہمیشہ بیومنگا پدیس خیبانے عبادت کو ان کی چاپیرام تردے شرا واپس راشی منگتا موسیٰ علیہ السلام. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا ویل موسیٰ علیہ السلام اے ہارون سشی بنکتا لرا کلشتا دیولی دل جگمراشو اللہ تتبعن تاولی زما تابداری نکولا فعصیت امری اینا فرمانی روکڑ دا حکم زمان. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ویل ہارون علیہ السلام اے زوید مور زمان منی سا زما گیراو نزما سرم انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی یقیناً زیر دم چتبر آبان اعتراضوں کے چڈل دے پیدا کڑے پا بنی اسرائیلوں کے و انتظار و لحاظ بدے نکو زما دوینام. قال فما خطبك یا سامری ویل موسیٰ علیہ السلام نصر استعلوی کار اے سامری. قال بصرت بما لم يبصروا به ویل آغاز پویاں پائے شدی پائے بانی نو پویاں. فقبلت قبضة من اثر الرسول نراواغ سما سلگ غنتا دا اثر دا تابدار دا رسولنا. فنبذتها بیا میں پریخو داغام وکذالک سولت لی نفسی ادا سے ڈولی کڑو ما تداکار زمان نفس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ویل موسیٰ علیہ السلام زروک شاہ یقیناً سارا پارا پجون دنیاوی کی دا خبر راوے بچ لاسمان سرم لگوے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَا یقیناً سارا عذاب دا پارا وقت مقرر خلاف بنشی کے دے استاد آئے وخنام. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا او گرا غیلہ تدی چیت ٹول روز گردی دی باغبانی چاپیر عبادت گون کے. لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا خام خام غائل رسیدو بیالو زود عیری لرا پدر آپ کے آلو زول. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما یقیناً حقدار دبندگ استاسو دے یو اللہ اغزات یعنی حقدار دبندگ سوا دغنام راگر کڑے حق ہر شے پخپل علم کی. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق دغسی بیانوں پتاوانے دغٹو خبرونو دائنا چمخ کے تیر شویم. وقد آتیناک من لدنا ذکرا اور یقیناً درکڑے منگتا تا دخبل طرف نہ خاص یاداش. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا چاچ مخواڑو دے ذکر نام نو دیوا پورتکی پرز قیامت باندے لوے پیٹے. خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا ہمیشہ بیدے پدائی پیٹی اچتولو کے او بد دا ددی دا پارا دا قیامت پرز باندے بار پورتشرے. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا
کلشی پوکے بوشی بشپیلے کے راجم حکم گا مجرمان بدغر ازبان خرسترگیم یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرام پٹے خبری بکی دی کورنے کی اوبل سرائے چنوئی سارشے تاسو مگر لس پیروزیم نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتا ان لبستم الا یوما منگ خپو یو پائے خبرو چی دیئے ویم کلشبوئی غراد دینا پہ اعتبار دلاری چنوئی سارشے تاسو مگر یورزم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا او کتپوسو کی رستانا پوارد غرنو کے تو آواب لزید لرب زمان پالو زولوم فَيَذَرُهَا قَانْ صَفْصَفًا نو پریبگ دی دل رایو میدان ہموارم لا ترى فيها عوجا ولا امتا نبین تو بدے میدان کے کوگ والے انوک دنگ والے اوچت والے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له فتغوز باروانی داخل فخبل خبل داعی بسیم نبی کگے دلی چال را دخبل داعینام وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا او پارام بشی آوازو نٹول در رحمان ذات دوجیم نباوری تو مگر معمولی کشار یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا پدغرز بان نفنور کی سفارش مگر ہاں سوک چی اجازت ورکڑی آغد پار رحمان ذات اور آزشی اللہ تعالی داغ پوینام یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما عالم دے اللہ پائے شددی مخی صدی و صدی شادریم انشیر آگے رولے دی دغسیزن را بخبل علم کے وعنت الوجوه للحي القيوم عاجز بسی ٹول مخنا جوندی ذات تاش انتظام کو ان کے ٹول عالم نے وقد خاب من حمل ظلمان یقینا نا امید دے ہاں سوک شوشت کرے ظلم شرک لرام ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما اچھا عمل کڑی دنے کو کارون او حال دارے چ مومنین نہ بیری کی دے زیات والینا نہ کم والینا وكذلك انزلناه قرانا عربيا ادا سے نازل کرے منگا قرآن عربی جب والا وصرفنا فيه من الوعید اور قسمہ قسم بیان کرے من پد کے عذابنا لعلهم يتقون ويحدث لهم ذکرا دید پارا چدا خلق یریگیم یا بنے پیدا کی دید پارا یاداش فتعال اللہ الملک الحق نوچد دے اللہ تعالی چ بادشاہ دے حق دے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما التلوار مکوا بارد قرآن کی مخید پورکدل نتا توحید قرآن اوایا ہر وخیر بازیاتی کئی مال را علم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور یقیناً حکم ورکڑو منگا آدم علیہ السلام تدین مخیم
خیر کاغا خبری لراو نو مندلے منگاغ لرا قص کولو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى کلچ ویلو منگا ملائکو تا سجدہ اوکے آدم علیہ السلام تا نئی ٹولو سجدہ اوکڑا مگر ابلیس انکارو کو فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك ویل منگا یا آدم یقیناً دا ستا دشمن و ستا بی بی دشمن نے فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا نو نباسی تاسلات جنت نا کنی مشقت کے ببریوزے ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تارام یقیناً استاد پارا جنت کے ادارے نبوگے کے بدے کیوں نببر بننے گے وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ یقیناً تبنت کی بدے کیوں نبدے گرمی کی فوسوس الیہ الشیطان نلم سوکڑا غت شیطان قال یا آدم هل ندلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا ویل آدم آیا خیم زتاتا ونا دامشوالی او داسی بادشاہی چھ نبزڑی فاکلا منها فبدت لهما سواتهما نو خڑو دے دوارو دائے ونینام نخکار شو دیتا ددی عورتنام واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنام وشورو شو لگول دی پزان بانے دا پانو دا جنتنام وعصا آدم ربہ فغوام او خلاف کو آدم علیہ السلام دا حکم دا ربنا پیرام نو محروم شد دخل مقصد نام ثم اجتباه ربه فتاب علیہ وہدام بیا غرق دل رب دم نو خاص مہربانی اکڑا پدوانے اکلکی گم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ویل اللہ کسے دی جنت نہ ٹول بعض استاسو بعد بعضو دشمنانی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى آغسوک فسکراشی تا زمان دا طرف نہ ہدایت نا آغسوک شتابداری اکڑا دا ہدایت زمان نبا گمراہ کی بدنیا کی اور نبا بدبخت کی آخرت کے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اور چاچے مخواڑو زمان دا یاداشنا یقینا ناغد پاربا جونی تنگ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور آشو روشت بکون دے پرزد قیامت بانیڑن قال رب لما حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا دیو یہ ربا ولی تاروشت کمال رڑن دو حال دانے چزسترگوالوم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللہ بوئی دغسی راغلیو تا تزم آیتنا نو تائر کرو نو دغسی بننم تیر کرشے وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه دغسی سزا اور کونگا چاہتا چید حد نہ تیرشوی و ایمان نلری بایتن درخبل والعذاب الآخرت اشد و ابقام خامخ عذاب دا آخرت خوڑے سخت دے دا دنیا دا عذاب نہ ہمیشہ باقی دے فلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
آئین دے اخکار شوے دیتا چی سمرا لاکڑی منگا ددی نمخ کے پیڑائے گرزی دی دائی پکورنوں کے ان فی ذالک لآیات لأولی النہا یقیناً پدے کے خامخا ڈیر برتون دی خاندان داخلون لرام ولولا کلمت سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى کنوے آغا کلمہ تقدیر چمخ کے فیصلہ شر استاد رب دا طرفنا نخام خاوے بعضاب پدی پورے لازم و نوے نیٹا مقرر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صبر کو آپ آئے خبرو جدی ویم اور تسبیح وایا سرد سائنی دربستانا مخی دخطلو دنور و مخی دڈوبے دو دنورنا ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى اور اوقاتو دشبینہم تسبیح وایا اور پغاڑو دروز کے دید پارا شت رضاشے ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بی ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ اموگ دو آخ پل استرگیم اغسی سائن چی فیدی ورکڑی من پائے سرام قسم قسم خلق ددینا د پارا د ډول د ژوند دنیوي دی د پارا چې موږ د دې امتحان کو پرې کې ورزق ربک خیر و ابقا اور رزق صادر رب د طرفنا غرد او همیشه وامر اهلک بالصلاه واصبر علیها حکم کو خپل تابعدار ته دمانځو اوزانم کلک کا پائے مانزم لا نسألو کا رزقام زموار نگردو منتال رضاہ سروزیم نحنو نرزقوک منتال روزی درکوم والعاقبت للتقوی وخری خوشحالی دا تقوی والو درام وقالوا لولا یاتینا بآیت من ربهم اوائی دا منکرین ولی نرازی منتام یوم معجزات رب دا طرفنا اولم تاتهم بینت ما فی الصحف الاولام آیا ندر آغلے دیتا اخکارا بیان دائے چدے پا کتابن مخکنوں کے ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا او کم ہلاک دی لرا پس عذاب مخید رات للو دا قرآن نام خام خادی بغیل روام لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولی تانرا لگوں تا رسول نمون با تابداری کرے استاد آیتونو مخید ذلیل کی دلو زمگو مخید شرم دلونا قل کل متربس فتربسو ہر دا ٹول خلق دی انتظار کو ان کی نتاسم انتظار کوئے فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدام زرد تاسو پتو لگی چھ سوگ دی خاندان دا برابر لارے اسوگ دی رسیدن کی مقصد تا بدغلار